Muraho neza dukomeze kwibuka twiyubaka ku nshuro ya 31. Kuri uyu wa mbere hateguwe ikiganiro kibanda ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Icyo ukwiye kumenya nuko jenoside yakorewe abatutsi yateguwe mu makuru dukesha inyandiko zitandukanye harimo n'ikinyamakuru Igihe cyo mu Rwanda, byose bivuga ku mateka ya jenoside. Nibyo biragufasha gusobanukirwa byinshi bitandukanye kuri jenoside yakorewe abatutsi. Mu by'ukuri jenoside yarateguwe, bigaragarira mu bikorwa by'ubwicanyi, amagambo y'urwango n'ibindi bintu bitari byiza byayibanjirije. Ariko by'umwihariko umugambi wa jenoside ugaragarira mu buryo ubwicanyi bwatangiriye rimwe mu turere tunyuranye tw'igihugu cy'u Rwanda. Ubwicanyi busa kandi bwibasira abatutsi, harimo abana, abakuze, abagore, abarwayi babaga bari mu bitaro bitandukanye ndetse n'abandi bantu babaga bari mu nsengero na za kiliziya n'ahandi hantu hatandukanye. Abateguye jenoside bamaze guhanura indege ya Habyarimana, Colonel Bagosora Theoneste n'abandi bahezanguni bakoresheje inama z'ubwicanyi, bategeka ko mu gihugu hose hajyaho bariyeri, ndetse no muri iryo joro nibwo batangiye kwica abatutsi batandukanye. Guhera tariki ya 7 Mata mu mwaka w'1994 ahantu hatandukanye mu gihugu abatutsi barishwe, kugeza igihe abicanyi batsindiwe ku rugamba bagahunga babifashijwemo n'Abafaransa. Ni muri urwo rwego komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG aho yavuze ko izajya isohora inyandiko zigaragaza uko jenoside yakorewe abatutsi yagiye ikorwa hino no hino cyangwa se mu duce dutandukanye two mu gihugu cy'u Rwanda. Duhereye ku basirikare bo mu mutwe warindaga Perezida Habyarimana ku isonga ryo gutsemba abatutsi muri Kigali. Mu ijoro ryo ku itariki ya 6 rishyira iya 7 Mata mu mwaka w'1994, nyuma y'ihanurwa ry'indege Falcon 50 yari itwaye Perezida Habyarimana Juvenal, nibwo interahamwe n'abasirikare bo mu mutwe warindaga Perezida Habyarimana Juvenal batangiye gushiraho amabariyeri mu duce twinshi tw'umujyi wa Kigali, ndetse batangiye no kwica abatutsi. Kimwe mu bikorwa interahamwe n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu bahereyeho ni ugushaka uburyo bwo kujya kurimbura abatutsi bari bahungiye muri Stade Amahoro, ni hariya i Remera. Hafatwaga nk'ahantu harinzwe kubera ko hari hakambitse ingabo z'umuryango w'abibumbye MINUAR. Nibwo uwo mugambi waje kuburizwamo mu mirwano hagati y'ingabo za FPR Inkotanyi n'abasirikare barindaga umukuru w'igihugu. Byaje gutuma benshi mu batutsi n'abandi bantu bari muri yo Stade Amahoro biza kurangira barokotse. Mu bari bahungiye aho ngaho bakarokoka ndetse bakarokorwa na FPR Inkotanyi harimo umuzungu w'umubirigi witwa François Verite, wari impuguke mu bijyanye n'imiyoborere, akora isuzuma ry'imishinga mu Rwanda cyangwa se imishinga y'u Rwanda, aho rwaterwagamo inkunga n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP. Kuri iyo tariki kandi nibwo Major Aloys Ntabakuze wayoboraga umutwe w'abaparakomando wabaga mu kigo cya gisirikare cya Kanombe yategetse abasirikare yayoboraga gutangira kwica abatutsi bari batuye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kanombe ahitwa mu Kajagari. Ikindi kandi habayeho kurimbura abanyapolitike batari bashigikiye umugambi wa jenoside. Mu mugambi wo kwikiza abanyepolitike batavugaga rumwe na leta ya Habyarimana kandi batari bashigikiye umugambi wa jenoside,
tariki ya 7 Mata mu mwaka w'1994 ku ikubitiro hishwe minisitiri w'intebe Madamu Uwiringiyimana Agathe n'abasirikare be 10 b'Ababiligi bo mu ngabo z'umuryango w'abibumbye, ubwo n'abasirikare bari bashinzwe umutekano we. Abo basirikare bishwe babanje gukorerwa iyicarubozo n'abasirikare ba leta y'u Rwanda bari bayobowe na Meja Bernard Ntuyahaga, dore ko yahamijwe icyaha n'urukiko rwo mu Bubiligi rumukatira imyaka 20 y'igifungo mu mwaka w'2007. Igihano ubu yarakirangije yoherezwa mu Rwanda, akaba ari naho atuye kugeza kuri uyu munsi. Abandi bishwe ni perezida w'urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga Kavaruganda Joseph, Minisitiri Frederico Nzamurambaho wari na perezida w'ishaka PSD, Felicien Ngango wari visi perezida wa PSD n'umugore we Odette Ubona benshi, ndetse kandi hishwe Fose Rucogoza wari minisitiri w'itangazamakuru wari mu ishaka rya MADL. Abo bose bishwe ku ikubitiro n'abasirikare barindaga perezida Habyarimana. Ku itariki ya 7 Mata mu mwaka w'1994 kwica abatutsi byakomereje mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Radio Muhabura ya FPR Inkotanyi niyo yabaye ya mbere mu kwamagana iyicwa ry'abatutsi n'abanyapolitike b'abahutu batari bashigikiye jenoside. Umugaba mukuru w'ingabo za FPR Inkotanyi yatangaje ko bafite inshingano zikomeye cyane zo kurinda abaturage b'inzirakarengane bicwaga, anatanga amabwiriza yo gutangiza igikorwa cyo guhagarika jenoside. Jenoside yakorewe abatutsi yarateguwe ishirwa mu bikorwa na leta. Kubona guhera ku itariki ya 7 Mata mu mwaka w'1994 mu gitondo abatutsi bishwe icyarimwe ahantu hatandukanye mu gihugu, kuva i Kigali, Gikongoro, Cyangugu, Ruhengeri, Gisenyi n'ahandi mu turere tw'igihugu, byerekana ku buryo budashidikanywaho ko ari umugambi wari warateguwe na leta. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ndetse no kubungabunga ibimenyetso bya jenoside ni ngombwa cyane, kuko ari uburyo bwo gushyigikira ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, no gushyigikira ndetse no kurinda ibyo leta yagezeho ndetse yagejeje ku Banyarwanda. Ni ngombwa kandi kurwanya abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Murakoze cyane, reka dusoreze ikiganiro cyacu hano kibandaga ku mateka yaranze jenoside yakorewe abatutsi. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka ku nshuro ya 31.